safi safi kupima ni bure, kwenda nayo ndio pesa. Mali safi safi kupima ni bure, kwenda nayo ndio pesa. Mzuri sana. Diragora kirato, diragora. Kirato ikiona ugotige na matano ujaredia wega. Direnda kirato. Ena gina na kokari na uko neta oni. Uri. Ni riri. Ama hii imekufurahisha. Ni riri. Ni muhuko taikarite wega. Ni muhuko. Uko muhuko ne murore guku. Muhuko urore tu gacira. No ndiko shiko mekora mingi. Acha timekora. Na gugotigira ona ungena kira festi ugo ndia. Niye nyendaga riri. Nataka nikinunua kitu ngetwara duka-ini na jipeleka kwa duka mwenyewe. Duka iko hapa Gikomba Market. Unasikia? Duka ya wao. Wa Jose Shoe Shop iko hapa Gikomba Market. Ndio wa Jose? Wa Jose. Oh nidamiona. Ni wa Jose. Oh timikora. Ni wa Jose. Rĩu ici cirakinya mbeca cigana? Ino arakinya 2,200. Ndĩna niĩ ndiendaga ĩno ĩna kinya mũno. Ona kwĩna maito. Niĩ ona no ngũrĩre gaka nĩko ingĩgũrĩra mũthuri. Gaka Mũthuri waku nĩkwenda. Rĩu rĩ ona ndĩna kĩũria. Tondũ gũkũ kwanyu ndĩigua kila mũndũ akiuga nĩ wa Jose, duka cianyu nĩ cigana na ciĩkũ? Tondũ thikũ ici mĩkora nĩ mĩingĩ. Duka zenyu ziko wapi specific? Duka iko haha na nĩtũrahingũra Ndore. Haya, ukaigũra Acha nimueleze. Miradi unasikia? Hebu nieleze. Tunafungua sasa duka ingine ya viatu. Unasikia? Eldoret itakuwa pale along Mosque. Day 29 na ni next week itakuwa unanipeleka haraka. Nasema aje? Wa Jose tumeamua hakuna kuteseka, unasikia? Tunafungua duka ya viatu. Itakuwa day 29. Mwezi 29. Hii mwezi Januari. On Thursday next week. Asubuhi na mapema ni sisi na nyinyi. Haya, na nĩndaiguĩte mwahingũra ya nguo. Rĩu ningĩ nĩ ya kĩratũ. Hadi nguo ziko, wanataka from juu mpaka chini. Haya Unaona tumepanga mapema. Mwezi 29 Eldoret. Thursday Aramisi. Kũhingũra ya iratũ. Nĩ wangũrĩra? Hatirĩ na aca twĩke atĩrĩrĩ. Ndikũrĩhĩra gũkũ. Ĩno inyuĩ ti mĩkora itiguo. Tũthiĩ duka-inĩ express. Twendani kwa duka, tũthiĩ duka-inĩ.